magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Butihin siya, kanyang gaway walang hanggan. Sabihin ng sambayanan ng Israel, walang hanggan kanyang awa. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Kanang kamay ng Diyos sa aking umango, ang bisig niya sa akin ang tagapagtanggol. Ako'y hindi mapapahamak kailanman. Ipahahayag ko luwalhati niya. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Ang aking Panginoon, muog ng buhay. Siya ang batong tinanggihan ng tagapagtayo. Hanga-hanga sa aming mga mata. Gawain niya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Ito ang araw
kanyang gaway walang hanggan. Sabihin ng sambayanan ng Israel, walang hanggan kanyang awa. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Kanang kamay ng Diyos sa aking humango, ang bisig niya sa akin ang tagapagtanggol. Ako'y hindi mapapahamak kailanman. Ipahahayag ko luwalhati niya. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Ang aking Panginoon, muog ng buhay, siya ang bato. Sisilimpuki akatamungan, pakyabi at alaking banalamisa ring kapasalamatan daring makatuki. Ernesto Susana Soriano, 43 wedding anniversary. Estrella Navarro, Mr. and Mrs. Michael Razon Liwanag and family. Elenita and Emmanuel Vitug, para king kapasalamatan king Aldoning Kayabaitan daring makatuki. Ramil Tan, Senior Meicano, OP, Frida Santiago, Roy Carlo Ferrer, Jensen Catli, Nina Francep Lien Yulionol, Cedric Miranda, Lolita Sikat king kayang 79th birthday, Rio Emmanuel Zeron, Richard Castro, Teresita Siringan, Louis Dizon, para king personal akayadwanan daring makatuki, Arvin Jason and Annie K. Castro, Nicole and Maribel Lorenzo, Eva Tejada, Phil and Janet Castro and family, para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Baby Abram Sid Goson, Lucine Jean Bautista, Ernesto Godoy Silva, Arturo Vitug, Rosalito Talon, Belen Enriquez, Leonilo Madera Sudan, Gerald Francis Lagman, ading hanggang kakaluguran akamagana kamasakit, para king alang hanggang kapainawan ding kapatad namong miyango na biye. Rosalina Tino Gaza, Rodrigo Ferrer, Teresita de Jesus Danting, Rinaldo Pelayo, Emmanuel Precioso Tajeda, Andres and Ferdinand Yambao, Maria Lena Coloma Estrella, Kids Lapid, Tom Torres, Cristina Kiox, Francisco Santos, John Limuel Pang, Rico Torres, Doroteo Manalo, Ramil Reyes, Maria Teresa Morales, Dominga Mercado, Rita Febes Ramos Cervantes, Victorio Babadilla, Ronald Muñoz, Ruben Lacson Jr., at ding sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po at makyabe ikanta indalit a pamuklat. King Legyon ng Igpam, po ng anak, po ng Banal Espiritu, Amen. ing grasya ng Ginoo tayong Jesucristo, ing lugod ng Diyos,
Impamakyagum king banal espiritu yang manatili sana kay kayungan. At kaya ka, antimuri. Maya pasisilim po. Maya pasisilim po among. Dalangin tala po rin kakatang intention, kakatang panalangin na kailangan tamo, lalo na rin pamangailangan na rin kapatid tamo. Piyesta na pong San Isidro Labrador ngayon. May itong yang magobra kayong gabon. Emo itang masipag yat megobra no ne Aldoldo si Simbaya, Aldoldo mga diya. Bayo ya magobra. Ing grasya ning ginume natili kaya. Ing tiwala ning kayang Panginwan king obra na may niyang dalan para kaya makasuyo ya mo naman kareng aliwa. Kapatat ngayon yatin tamong bagyo, signal number 2 kaya tiking lugar tamo. At napon mo naman ating megum sa bagyo king bandang Samar at inako nga basa, may itong pisamban, may lasakya, may siraya, may gisan niya. Manano pa kaya retang mga lating bale, nepo. Pangaditala po rin kapatid tamong atsukeng masakit na kabilyan, dahil mga lati bale, dahil atsukeng mababang kabilyan, king malapit ka rin ilog ang pong dagat. Maginasanang ligtas kaniting daratang abagyo, adadalan na bagyo. Kapatid ka rin panahon may kulang tamot may kasala, mangyatang kapatawaran king Diyos, king kakatang pamagkulang. Kaluguran na katangan ng Diyos. Dapat po tami kakasala tamong bala mo tamo maging tapat, maging totoo. King kakatang pamikakaluguran kayo. Ulit nito mangyatang kapatawaran. Itangan po, Magumpisal ko, kin Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling may kasala kung bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin nyo ko kin Diyos sa ginutamo. King Diyos sa maipayang totoo pakaluluan na katamo, at king pangapataw da rin kasalanan tamo, dala na tangan sana kimbiye alanganga. Amen. Gino pakalulu, Gino pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Gino pakalulu. Gino pakalulu. Manalangin tampo. Ganakan tala po rin kaya katang intensyon, kaya katang panalangin. O Ginong Diyos, kaya kaing sablang lelangan at ausan mo kaming sumuyo kaya ka, kapamlatanan ng pamaningat mi, karing kalam, ang makapadurot kaya kami. Mananasan ng alimbawa ng San Isidro, agyagan na kaming dakayanan mila, ring danupan, king kaya kaming pamanalangin, king karelang pamangailangan, at magobra kami para king kaligtasan ning meto ketawan. Itiaduan mi kapamlatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, mabibi at magari kambe mo ning banal na Espiritu, metong mo king panga-Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Ding apostol ampon ding makatwo, kambening mabilog a iglesia, pikayari lang padalang, mapilan a katawong peka katawan do. Atuki kari Pablo at Bernabe, karin Antioquia. Pinili do ring adwa katawong kikilalanan do ring kapatad. Ilapin di Judas, amayayawis Barabas, ampon isilas, peparalad de Carela, ing makatuking sulat. Ding apostol at ding makatwo, akekong kapatad, payabot do, ing karelang komusta. Karing sablang kapatad, alahing pagano, amanoknangan king Antioquia, Syria at Cecilia. Miras kaya kami ing balita, king ding mapilan, akataong ibat kaya kami, keni Jerusalem. Detanganda kayo at digaliganda kayot, gilwa na isip, king karelang pamagsalita. Makanyan man,
Deti, alalang kapayin tulutan ay bat kaya kami, para daptan dayta. Uli nito, mi pulong kami at pikayari mi ing mamili keng pekakatawan mi, at itubudlo kaya kayo. Datang lang kaya bero, ding pakamalan ming kakaluguran a Pablo at Bernabe, ae pasayang king bie susuyuro king ginutang Heso Kristo. Tutubod milake kayo uli na nito, Rihudas at Silas. Amunye patutong personal, karing bagya simbitlana, kaniting makasulat. Uling kaburianing Espiritu Santo at kasanmetong na kami kaninti, king kayo mirinan aliwapang tuntunan, labis kareting makatuking tutong kailangan. Mangilag kayo king pamangan amiyampang karing Diyos-Diyosan. Kayo mamangan daya, kayo mamangan king karnidaring animal apeterang parayan, at dumayo kayo king sablang manawang. Pangilagan nyungan iti, at kayo minisya king matulid. Adios. Pepalakwan doring tubod at tinaglusla Antioquia. Karasda ka rin, tinipon doring sablang alagad, at binyere karela ing sulat. Inyang abasare ding tao ing sulat, miragdagla tetagan alub, king kausukan adaralana. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, dalit kung kapurian keka busal ding sablang bansa o Ginoo. Dalit kong kapuriang keka, busal din sablang bansa, o Ginoo. Lubos keng keka manalig o Diyos, dalitan dakang kapurian. Migising ka o kakong kaladwo, migising ka kakong alpa at lira, pati aldo gisingan ko na. Dalit kong kapuriang keka, busal din sablang bansa, o Ginoo. Pasalamatan da ka o Ginoo, arapan ding sablang tao. Dalit kung kapurian keka, busal ding sablang bansa. Ulinging lugod mong kukupas miras banwo. Ating kekang katapatan, lalagpus karing biga. Dalit kong kapurian keka, busal din sablang bansa, o Ginoo. Talakad tamo po at parangalan ing mayap a balita. Itamongan po, itiya ing utos ko nga naning Ginoo, mikakalugod kayo, antimo nung makananura kong liguran. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At keka antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad, iting yutos ko kaya kayo. Mikakalugod kayo ang timonong makanano dakong liguran. Ala ng lugod amay gitpa kesa king idaw ne ning metong a tao ing biena para king kakalugurana. Ikayo kakaluguran da kayo nung tuparan nyo la ring utos ko. Era ko ausan alipan, uling nabalo ning alipan draptanan ning Panginuana. Inya inaus da kayo kakaluguran, uling sinabi ko yung sablang dimdam ko kingig pa at pepabalo ko kay kayo. Eyo ko pinili nune ako ing memili kay kayo at ituldo kay kayo ing lumwal kayo at pasipamungang karing bungang manatili. King uli na nite, ninumang adwanyo at nanumang adwanyo king igpak, king lagyo ko, ibiyen na kay kayo. Iting iyutos ko kay kayo, ing mikakalugot kayo. Kapatad, ing may pabalitan kay katang karigtasan. Kapurian keka o Kristo.
Kilig yuning pam paninganak panimbalan ng Espiritu. Amen. You are my friends. Kakaluguran da kayo. Ing pami kakaluguran, nakalupan ng pamilya. Ing pamilya, mo naman pinili rin kapatad mo. Mo naman pinili ing anak mo. May pinili ing pengari mo. Usually, family are given. Would rather say, they are gifts. Pero karang kakaluguran, may pareho. Uling potang kakaluguran kayo, bala mo akakit mo, itang pamikakaluguran, naman mibait kayong mikakaluguran akong tambing. Magumpsay ni King potang gagawa kang paralan ba kung mikitikit. You exert effort. Neng kay babawal da ko pa rin pengari yu. O muli na kayo. O suna ko mamyalong. Pero po tami kakaluguran kayo. It is nourished by time. Itang oras yung pamyabe-yabe. Kaman may nip, oy, bengi na, mulita na. Kabilis yung oras. It is maintained by our memories. Potang matuwa na ko mikakaluguran. Nagyang balik-balikan nyo itang makatulaw, na anong mga aranasan nyo. It will always nourish us. It will always maintain our relationship. Communications is always there. Lalo na ngayon yung panahon na tami kitikit physically. Lalo lang maging masiring, ma-mouse, may pag-musta, pag-text in different ways. We reach out to one another. And we don't call each other by title. Usually, potang kaluguran mula, da ka manausan engineer, da ka manausan architect, da ka manausan attorney. O nang kaya, den kaluguran ko, detang kaluguran kong kanita pang kilala ko na lang bago may gumpari. Da na ka manausan father. I don't mind. Uling bayo pa yung pangapari ko, kaluguran ko na lang. And the life of friendship is not blood. Di ba mo yung kikatandaya kalupan ng pamilya? Noon itang relasyon mismo ang masisese. Pota ka nung may kasawi lalaki, maging niyang ating niyang family-in-law. Timo potang lalaki, may kasawa ka, ating kang father-in-law, mother-in-law, ating kang brother-in-law, ating kang sister-in-law. Yung asawa na anong house daw? Asawa mong babae, wife. She is the law. Yung batas na. Sorry ma, yung puwabe kayong homily ko ito. Pero siya na, tapos, oring, nga ba no, kumupo. Yung pamikakaluguran, it permeates through all human relationship. It permeates, it seeps in, tatagos siya, king na anumang relasyon. Friendship permeates through all human relationship. Pwedeng dumalan, pwedeng tatagos siya, yung pamikakaluguran kay miyaliwang paralan. Kung nanda kayo niya po. Deng siping yung bale. Siyempre, yung relasyon nyo, may siping-siping lareng bale yun. It's a hooks the positioning of your houses, geographically, physically. Kung nanda kayo, deng siping yung bale. Pwede lang maging kaluguran mo? Wow! Dakal ka rin kaluguran ko, nyatang malati ko, gangene, siping bilang bale. Ating kayong common group, kayong messenger, house me, neighbors. Ating kayong kakaluguran, karen kayong opisina. Wow, dahil ka opisina mo. Then boss mo, supervisor mo. Siyempre, primarily, in relationship you, official, function. Pero beyond that, pwede kong mikakaluguran? Wow, pwede. In fact, lalo kong mas effective, magobra po tang you enjoy your friendship beyond office hours. It nourishes, isn't it? Ako naman sabihan, kompromiso yung obrayo, lining makakaluguran kayo. Even co-members, ating kong organisasyon, COMLEC, EMDC, then kaya kayong organisasyon kayong pisamban, then kaya kayong choir, ating kong primary function, masanting ito. Pero sana, kabang gagawan tayong kasuywan, maging tang masayang susuyo, may kakaluguran. Maging mas mayan, ing pamanyaw, maging mabayat, ing kasuywan na tobro. Then business partners, siguro may sosyo kayo.
Sana po tang lalala, makichu, may kakaluguran na kayo. More than financial gain is the value of your relationship. Pwede mo naman ding may pisan-pisan. Kana ko rin, pisan ko, uling malati kami mong pamilya. Ating keng grupo, siyempre, may cousins. May papamiro kami, papamusit kami, may papag-share kayong jokes. At po tang ating oras, nung pwede mo rin before the lockdown kanita, I hope after even, we go outside, mag-dinner kami, may kitikit kami to celebrate life. And my cousins, they are my friends. Pwede kaya rin pengari mo, dahil kapatid mo, pwede mo maging kaluguran. Wow! Siyempre, nung tatang ka, mga latila parang anak mo, masanting you become an authority for them. Turo mo lang kayong kayong usto, at sabihan mo karela yung usto, dapat gagawan. Pero po tang tutuan o rin anak mo, anak kasanting po tang dahil anak mo, bala mo, kaluguran mo na lang naman. Ang po rin may kakapatad, kami po, luke lalaki. Yan tang muna, malati kami, may tutumbukan kayo pa po eh. Kareng pialungan, kareng nanunan, pamusit kami. Pero yan tang metuan na kayo po, we were friends. Nang kaya yan tang pari na ako, dakitan da ako rin wali ko, manalbe kay sine. Ang gambengi. Dakitan da ako, pakananda ako, lumuwal kami. Because we develop a wonderful friendship. At home, malam mo, anak kasaya, kanya, I miss my brothers. Not only as brothers, because they are also my good friends. Kasantig po kanita, den kaluguran ng wali ko, den kaluguran na rin kapatid ko, maging kaluguran ko lang naman. Ang yaring akong kaluguran, they also become their friends. Pwede kaya yung paris presyo, pwede yung maging kaluguran. Wow! Kasanting po po, yung paris presyo, kaluguran nyo niya naman. More than the function, more than the authority. Po tangay lili tang mi pamusit kay Batmisa. O kaya po tang meeting, madakal tang mi pagmais. Kay but easily, we can accomplish our pastoral task in the context of good friendship. Ako po, yan tang den kaklase mo, pwede mo maging kaluguran. Wow! Primarily, relationship keng kaklase is academic relationship. Academic schedule. Pareho kayong 4th year, 3rd year, pareho ko subjects. But usually, my good friends, they are also my classmates in the seminary and even at the other schools that I went to, St. Augustine Academy. And even after that, yan na pong mig-masters ko. At kung kaklase, kasiping kaya po, Muslim, engineer po, kaya nga po Mindanao. Yung Laguna Engineer Abdul Pandapatan. Akaluguran kaya po, pari ko, Muslim ya. Best friends kaya po, misipin kayong luklukan. Potang mamang kami, tutugi ko kayo. Makuwal tayo po kasi, lilibre na akong lilibre. Ako nito, baka allowance ko mo. I'm a young priest. And until now, if I will see Abdul, I will be very happy. Not because we were classmates, or I'm a priest, he's a Muslim. We are good friends. Kasanting po tami kakaluguran tamo. Bahal po, bakit? Mas masaguli tayong antin dyan ng buri ng Jesus. You are my friends. Kasanting po, mit mong respeto, mit mong lugod, mit mong kasalpantayanan, mit mong kagalangan. Pero ang relasyon ta kay Diyos, pwede yan namang relasyon ng pamikaluguran. It can permeate even our relationship with our God. And God, through Jesus, and Jesus through His call for friendship, bala mo, aspakan itang takot, itang sobrang takot, kaya katang ginuna ita na magkaroong relasyon. Di ba po, masyado kang matakot, masyado kang matakot kayang teacher mo, nakamabiyasa. Masobra kang matakot kayang pengari mo, nako maging malapit. Potang masyado kang matakot kayang boss mo, you become unproductive. Pero makanyan mo naman kaya katang kasalpantayanan. Potang sobrang takot taking Diyos. Ako naman sasabihin, tamo tatakot king Diyos. Ingaws tamo po itang reverential fear. Kakatakutan tayo, pero kaluguran tayo. Pwede daw ko po din an example kaya tangawsan ng reverential fear. Antimo, ang obispo. Yung kaya katang obispo, akayabe kaya po social action. Akayabe kaya po sakop. Kanitang papu-obispo yapundong. Pag-drive kaya po patang atila seminar Batangas o kaya king Manila. Po seto mo naman po yung may ordain ka na ako. I could relate to them as friends. Pero I have deep reverential fear.
Itan tatakot kung gagalgali. Uling sobrang respeto mo karelo. At ikang di takot uling putuman kaluguran mula naman. Kasanting po ita, lali ka mas maging mayanlub. Malapit ang pong sagli mong abuklat ikaya kasarili. And this is the Lord's invitation. Friendship is nourished and it must be sustained. It's not given. And di mo anong kapatad mong ganyan ako mikit ni kapatad mo. May kapatad ko pa rin eh. Ang gamin tayo Amerikang kapatad mo, ako misabi, kapatad mo pa rin eh. It is by blood. It's given. Pero po may kaluguran kayo, dapat masese mo naman. At yung pamilya, lalo na. It's not about contracted work. It's not about scheduled classes or friendship that lives actively. We live with it. Ako manwala ako, nung leader ka, leader. If you are a good leader, you should be a good friend. Leadership facilitates friendship. Nan po nga manuan ko. A leader facilitates goodwill. It enhances communications. It smooths human cooperation and understanding. And if you are a good leader, ultimately, you facilitate good friendship among all. Kaya miyaliwang organisasyon, karang miyaliwang grupo. Kaya po, makiadwangan ko po kayong barangay captain. Sabi kong maging kayong kaluguran. Atin mo naman pong born again Pastor Ketty. Balang migit kami, I treat him as a friend. Matuwa ko po kayo, but I still treat him like a friend. We are in the same ministry in serving the Lord in our Christian faith. It's not exerting our authority, our identity, our titles, our position and functions. That's already given. Baluda naman ikayong parish priest eh. Baluda naman ikayong boss. Na, papakit na ikayong leader. They know it. Balo rin tayong insecure na tao. They overemphasize their authority. They make their weight felt by people. Balo when they are not confident about themselves. Because when you are confident, just be yourself and continue to lead them in goodwill and friendship. You see the confidence of Jesus and His love for us. Jesus through the Eucharist and every day and every moment in that flickering image candle beside the Blessed Sacrament represents His presence. A God who is with us, present like a friend. At chuyo, mama ko. At ipong metong anak kanita, nagyo na boy-boy. Potang mag-aral niya, malatiya pa, lumabas siya kay Pisamban. Kaya ba't boy-boy, anay kabilis mga di. Mga di, ba't makone? Baya muli, mga yan mo naman, lumipat siya kay Pisamban, dumalan siya kay Pisamban, makabagyo. Lumawi kay Pisamban, makone. Apa si nanay ng pari. Kaya ba't may kiramdam yung pari, na ano sasabihan na po, tangunyan mo, linabas siya. Nya pala na kabilis. Mga di boy-boy, ala na man memorize pang madakala prayer, uling pamig first. Bayo-baya pa mo mga di, mag first communion la pa mo, ganyan tami kapag first communion. Yung kayang pangadi, makanyan mo, good morning, Jesus. This is boy-boy. Pata naman ka nung pauli ng iba't may ngayaral, dumalan niya, good afternoon, Jesus. This is boy-boy. Tapos sabihan na. And the little child felt so much deep relationship with the Lord. Yan tapo ka nung may sakit siya, boy, mika, nan po ita, dengue. Pantunan ka nung itang pamagbisita na kayong ospital. Panabili na pasyalanan ng pari. At yung nga rin na, inaus na yung pari, o nang balo na po rin pari, nung makanan yung mga di boy. Pagdalaan niya po ka nung komunyon. Pagkomunyon na yung boy. O nang yung pari, dindam na yung mga di boy. Yan tapong babiyan na yung pari, itang ostya kang boy. Biglat no rin mata ng boy, kaya matsure po panamdam. Ana yung pari, tambibiyan yung komunyon kaya, good morning boy, this is Jesus. Balang po ka may bugyan kumiyaking anak, anay kasaya, tinggap ni Jesus, mesikan niya lub. At anay po katula hanggang mipaldan niya. Kay nakana po, pero mangsaya pa mo, ikit na yung tunay kabaldugan ng pamikaluguran. Iting kaya katamong imbitasyon to celebrate our lifelong friendships in different aspects. At mo rin tambin niya kung halimbawa.
even to celebrate and welcome more friends. Kareng panahon na iti, kay mikakabayo tamong kaluguran. And let us welcome them. And that is a way of growing in a relationship. Nga napinitan TED Talk, good life is about good relationship. It's not about wealth. It's not about fame. It's not really about achievements. Ing maya pabiye, manlumpakan niya, keng mayap, apamya biyabe. Bisa ko mo pong magyari ketang meto nga kasebian nga na, it is good when your friends are like your family. Ana po kaya po tang den kaluguran mo, bala mo, pamilya mo nala. At ikaw pong kaluguran na bala mo, pamilya mo la. Ita nga chula nga chuke kayo, makpangan lang makpangan, birthday mo chula, Pasko mag-birthday chula, birthday ng ima mo chula, alaman okasyon na chula. Baluday laman ng refrigerator yun. Do you have friends who are like your family? Ne? Pero tingin ka Dwight ang quotation na ita. But it is better nga na when your family become your friend. Pero mas masanting po, tang mismong pamilya mo, ilan na naman din kaluguran mo. Let Jesus be our friend. Let this be nourished, be sustained. Let our prayers not only be worship and supplication, but a way that we could spend more time, not being obliged, but enjoying the presence of the friend that we have in the Eucharist, in His words, and in our prayer life. May God bless us all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad tampo. Ikristo yang tunay tamong liguran, inya biryana ng manatiliya kaya betamo kaniting Eucharistia. Nga tapong manalangin, ari ning lugod, ipakit mo kaya kami ing lugod mo. Ari ni lugod, ipakit mo kaya kami in lugod mo. Para king Santa Iglesia Katolika, abalik na sa ing malalam ng devotion, kintune presensya ni Diyos. Abala mo wari metamlengening kasalukuyan, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning lugod, ipakit mo kaya kami ing lugod mo. Para ka ring mitagulaling king karelang bie, king Santissimo Sacramento, elasana miminalub king karelang devotion, nune lalo lang papaglalalam ing ikakalat niniti, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning lugod, ipakit mo kaya kami ing lugod mo. Para ka rin sablang makinabang, mabibye matampang kapasalamatan, manakit lasanang mapila na pinandit kapasalamatan king Ginoo, kay ba't ng mengan king kayang kakamal-kamala na katawan, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning lugod, ipakit mo kaya kami ing lugod mo. Para kaya katangan, ibena sana kaya katamo ing kaya katamong pamakinabang, intetagan at sikan ng lub, mipasyag king panga Diyos ng Kristo at king kayang laganap o papayang magligtas. Ipanalangin taking Ginoo. Ari ning lugod, ipakit mo kaya kami ing lugod mo. Ngeni po, adwan tayong sarili tamong kapagnasan. Para king kapasalamatan ng Ernesto at Susana Soriano, para king karelang wedding anniversary. Kapasalamatan ng Estrella Navarro, Mr. and Mrs. Michael Razon Liwanag and family. Elenita and Manuel Vitug. Parking kapasalamatan King Aldo ng Kaybaitan, Ramil Tan, Lolita Sikat, Sister May Cano OP, Rio Emmanuel Siron, Frida Santiago, Richard Castro, Roy Carlo Ferrer, Teresita Sringan, Jensen Katu, Louis Dison, Nina Franchep, and Lonel Cedric Miranda. Para king kayaduana ng personal Arvin Jason and Ann K. Castro, Nicole and Maribel Lorenzo, Eva Tejada, Phil and Janet Castro and family. Para king kapaldanan da rin kapatatang masakit, Baby Abram Sid Gozun, Belen Enriquez, Leonila Maderas Udan, Gerald Francis Lagman, Lucille Jean Bautista, Ernesto Godoy Silva, Arturo Vitugen, Rosalito Talon.
para king alanganggang kapainawan, daring kaluguran tang miyango biye. Rosalina Tinyo Gasa, Rodrigo Ferrer, Teresita de Jesus Danting, Reynaldo Pelayo, Emmanuel Precioso Tejada, Andres Ferdinand Yambao, Maria Lena Coloma Estrella, Kits Lapit, Tom Torres, Cristina Kyok, Francisco Santos, John Lemuel Pang, Rico Torres, Doroteo Manalo, Ramil Reyes, Maria Teresa Morales, Dominga Mercado, Rita Febes Ramos Cervantes, Victorio Babadilla, at Reynaldo Muñoz. Ginoo kaya kaming kakaluguran, gawan mo kayang karapat dapat, kayang mayap mong lugod kaya kami. Mananasanang impami kaluguran na iti, yang maging dalan, ning kaya kaming kaligtasan. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, ikpang mayupayang tutu. Tanggapanes sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ting mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, panwanan mo reting ayin, bunga, ning pamanunaman, at pamamupul daring sablang Ortelano, kalupa ng San Isidro, Labrador. Ing kagalangan, kareting kaleldot, kauran, yan naman sanang maging pamangan at inuman amumnyeke kaming biye, alang kapupusan, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya, kaya kayungan. At kaya ka Yat antimurin. na yoreng puso yung. Makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iting karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan takang parati at numan ka rin. Oig pa, Diyos yung alangang at lubos mayupaya. Kapamilatan ng Yesu Kristong ginuming mayupaya. King mi bangon akatawan, malino ng pepapakit, ingkayang sarili, anting kayang alagad, karing kayang alagad, at king akakit da, minukyat ya banwa, banking kayang pangalukluk dane ng wanan ningigpa. Apakyagom na katamo, king katang pangatao, king kayang kadyosan. Udinita, kambeding sablang koro, ring angel karin banwa, daralit mi kayang ligaya lain makyabe, king alang tukunang dang pamamaya kapurian kaya at ngamingan kakanta. Banyak kau Ginoo, Diyos mayupaya, nitnoy ay banwa, tinlapat king keka.
Tunay kapin banaloig pa, igang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalang po mi pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo. Ban para kay kami malyar lang katawan at daya ni Ginuming Kristo. Bayam mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan. King waning tinapit pepa salamat siya kaya ka. Piraso na at binyane ka rin kayang disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iting ka na akong katawan, ami daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay bat ng apunan, king waning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ng gana akong daya, ing daya nimbay talang hanggang tipan, amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan ka na ako. Ipasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. Inyang ni gaganakan mi paing kamatayan, pamanyubli ng mebiya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyat kadis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Papakumbaba ming pagamuha mo, kingi kami ang sanang misulusulo king kataon at daya ng Kristo. Tipuna na kaming tigmetong ning banal Espiritu. Ganakan mi o igpais ng tiglesya mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa. Florentino kaya kaming Arsobispo. Ding sablang pari, at ding kakalukuran ming kayabe magobra, masayang susuyo, king kaya ka Santa Iglesia. Ding sasaup ka rin mangailangan, ding sasaup king kaya aming parokya, kaya king Banala Cruz. Ginupa na lang imilaring hanggang Hortelano, kalupa ng San Isidro. Dinan mo pusa ng grasya, king karelang pupul, king karelang tenam, king karelang kabiyayan, lalo na ngening daratang akauran. Panalangin mila naman dahil masakit at penabilindang panalangin kaya kami king misang iti. Daraon mi ginu ing karelang intensyon at panalangin. Lalong-lalo na datang mituran kaniting daralan na bagyo king kaya kaming bansa. Ganakan mula na ba di kapatid ming pepainaon at maninayang subling mi at ing sablang mayang wabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen Indo ng Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, San Isidro, at inupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purianda at paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kakanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu kagum ning banal Espiritu, pupurianda at parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng lik, Jesus kay katam. Kami at Banwa, ni sa manyay lagyo.
Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu parati king mikabus king kasalanan, at minigtas king sablang kaligaligan kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian at ing kayupayan at iligaya manggaman king O alang-angga. ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni aming kasalanan, nalilawan mo kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo po ang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng ginuyang manatili sana kay kayungan. At kaya ka antimurin. Pasyag tapo, migakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kungan. Dear friends, peace be with you. Kordero nin Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ni Kordero Diyos. nin Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ni Diyos, ni Jesus, sa milalako king kasalanan ng yato, nuwan laring mayaos, king apunan na ning kordero. Gino, e ako matampang tanggap kaya ka, dapot iagkas ming amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ka, king kakabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, maigit kin sablambagi, at pagnasan ko, intanggapan da ka. Dapot, impauli na ngening pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari, at syuka ka rin at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. E mo sana ipahintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Sa langi ka, Ginoo, uling mabibengin na. Sa langi ka, uling Siklod tamo po. Orasyo Emperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka kaniting pamangailangan mi. Ban ipanluwalo mo kami, laban kaniting coronavirus, na marakal na inango abye, at marakal na naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi ingkala mo, para ka rin sablang tao amiyatasan, ban panigaralan impenibatan na niting virus. Gawang masampat a paralan, ba naiwasan impamikalat na niti, ampon makapanintun lunas, laban kaniting sakit. Antabayanan mula ring kaisipan, ampong gelingan, makanyan mo naman karin sablang manigobra, ban makapanintun masampat a kalingapan, ampon lunas kaniting sakit. Manalangin kami para karin sablang misasakitan, pauli na niting virus, manano na sanang milunasan lo,
ban manubalik ing karelang masalese, pamikakatawan. Ipagkalub mo ing kala mo, para king ikakayap daring sabla, ampong makabe masampat asaw, karing pamangailangan do. Iti ang adwan mi, king kapamilatana, ning ginuming Hesu Kristong anak na, ang mabebe at mag-ari kambemong, king kametungan ning banala Espiritu, Diyos manggaman, king alang-angga. Amen. Amen. Noon na Maria, kamasmas ding salunan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsud, Ipanalangin mo kami. talakad tamo po. Manalangin tamo. Oy paming malugut, pasalamatan ka para making pamisulo-sulo at enam dari at pinupol ding hortelanong kalupa ng San Isidro, Labrador, ake kaming parangalan. Ingke yang pamagmalasakit, sumuyo ke ka at karing kapara ng tao, yasana mo namang miral ke kami, pamagmalasakit, mupul king sablang kakanan mi king Aldo iti nga nadon mi kapamalata ng Kristong ginuming Amen. official na po sa bukas kahit na po general community quarantine na po pero essentially data pong 60 years old patas ang po 21 years old pababa nila pa rin po advice lulwal na data po lulwal detang magobra pero kailangan tang mag-register properly karing kaya katamong local government bantatin tamong atintang ID lulwal mag-travel we still keep physical distancing manos tanggamat madalas yabe niya po itang pamandilo madalas kasi dengaluan manos tanggamat ela mandilo manos na ko yun naman pinggan ba't po na ano pa po itang nung po kailangan nalita na ang paluluwal panay-tanitan talagang ligtas na nepo. Dahil kasi bibiro po at ang bikalat pa si Baiti. Officially, king kaya katamong pisamban, king religious gathering, basically it's the same. The maximum may be 10, 10 for congregation, for religious congregation, apulo. Makanya muna sa karang luwang okasyon, apulo. So, we'll still continue online. Magmisa tamo, magmisa pa rin po regularly, every day. Hanggang atintang lockdown makanya na expressions of our way of accompanying all of us na po. So hanggang mo po nga pulo so king katampisamban nung makanano kanita makanyan mo naman we want you to be safe hanggang po ngatin ng vaccine hanggang ngatin ng panulo kaniting sakit ay nina po. Bendisyonan da kayo po at hindi kayong pamilya. Ingin manatili kaya kayo nga. At kaya ka antimuri. Bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya, igpa, inganak, tingbalan ng Espiritu. Amen. Kaya katang da, misa mi daw niya. Pasalamatan tayong Diyos kaya katang kaluguran. Karen taong maging tunay tang kaluguran. Salamat King Diyos.